to be honest with that, Bert, with these rising cases of death, si Rilo, ang taon natin, kaya mo nang basihan hindi mabutigan ang numero, Bert. But silingon failure ang kampanya nga may gakapatay amo na gapanawagan si board member Lito Kahilig na kung pwede i-compel ang local government units ang direktang istorya sina stock operate sa kampanya sa national government and the provincial government on how to control rabies. Population control, grabe gid. Amo nang problema naton. So I think if the local government units will always play a softball, hindi hardball, no? Softball on the issue of on controlling the dogs, stray dogs, no? Stray dogs ano naton, stray dogs. Stray dogs man ang problema naton, Bert. There will always be a problem on rabies. Gani nga kapanawagan kita sa mga local chief executives and their counterparts sa agriculture man, sa veterinary section, to give due diligence and importance on the campaign against rabies. Ang ginang panawagan nato. Problema gid, problema.